Namuthako mwenteri chekirindeni atigania West nakoria ngurario nyuma ya kurwa n'inthaka ithanthatu ari ukuma nyumba ya nthaka nteriu na muthako nende ari ugantu babaria mwanki athai batirekirwa mpine barethirite waimura bakiuga ataniri chibitari na muthako nwethirite nende etano wa Kimiru na chibwa nteriu nende augite namukirite matheta ya nthaka ina burithi ni bambirite guchwana na inyange ba Kelvin Kimathi na utwachio Moses Murathi muthako mwethe buru muthako uria ukworirwo ndakathomba mwirine yua wenturene kridene wadine nkomoti Gania West na ironda bii bia mishumare monki na isho bia monki na mpure kadhatina ndhanje kuma kirinda kaimonturene oije bai mwandhinje kuma nyumbene ndhaka kiutatawa dhobwa Kimiru kuringa na bo eni bagirete ringa monki na mishumare bayuga michumari baruma michumari aplaiti ile banjirerie ndo mpetheria mwiri thainyo ayo elia bambigire alama etiomba kuthirarua te yothe amwaringa we ari amongi na nthinje ye buru kaumoka yo kuringa na muthako yu bambire mbugumire jene gambi Gamto Kimiru na ni onto buru mpuro yene ntuko inya kuma Jumatano mwaka Jumamosi ekiumya kithiru Murathi itema tuthina mwiri yu awejuonthe na inyesu nsibia webia vitho bire atheki abio buru inthaka uyu na hiyo ni mpura ikiongo kiu niko matu ya ingene mwiri yu ongo ndiko ororo wake mongo nyonto ichongo cha kutakwo yeah, private party ego ya ogia miri yothe na bakura njwire chana private party yothe abangu jano muma na wesi bonture ye kimeneria buru ethithiare unyumo na rirere kulukika ita akinya kirore ati athithia bario utimba ati no nkongoroshia watho buru ndarinda kaitha thatu mwene njana na mwene mwana rataniri kichendekera so nende bakamiki report today na bayandike statement kwenda atua kayokua githirikari kitendo giki ni kwa ugumu sana no ntuki unyama ntuki mantia kulukura ni wakati itare mantera area kitambo yatutweke nako kubua tuburi kulo yote kwa thia tayari na tumithai ende kukumya muntu gichena lazima na kumudhulumu na kumuumiza na kumutenda vibaya makosa manene na manti haya tukaendelea ya tumikishwa antubo wanda bakora tokoti ni kwenda bakaje mastaka ya kuumiza mutano ora nonto makosa kuumiza muntu na otiati arine na ni untu italiere tu ria kuthia tethitheri kuma kirinje nyumba wentha kairemete bururi umutono ina ure mukuru wa muthako yu na ure mumonokia kuma kirinda kai maitha na ina mushiari rombario ni italiere ni bururi akiwatho kuyukua ni untu riboti ni ringio bisine mwanya kwena mpaka ithano nyenda thanto chimenya ni lakini ochieleza wengo na ochimenya nataki ndene antu bakura yani antu bairi ni antu nya chief wengo akumenya na ni antu batumba kwithirwa bekura ya within area barrier ende taginde bare antu bakurika ba umire kuma kuraya ba withia mantu antu batikumenya baruga ni antu bakumenywa na twina bo area ende nanga turia utetheka kuria utetheka nanga turia utetheka no ntu bokwithirwa ika kroto kietu kana kya mwana u mbua kitina muthiati lakini kwenda kuwa Murathi tekenethe woni kwaria ndi mutono na Murathi tagende tuna baba yetu tomba kwithirikie tumimbua no ntu muchi yombige kuyuthirwa ibwo no ntu yukuyuko no ntu bokwithirwa mbua tutino weso bumuka na burabungi lakini tukoromba inyu weso githirikari kioto ke mono wetu oneke nkiripotera Weru TV kuma Gania West beta wa Kelvin Kimathi.